numva hari akantu ndimo nshaka gukora nk'umuntu unaniwe. Let me try. Reka tugerageze aka kantu twumve. Ndimo nshaka gukora akantu k'aka afrobeat. Na mashini nayo irananiwe. Hari abantu bajije ngo ko ndi kuvuga indimi nyinshi. Arcade. Iyo sinzi ukuntu nayisobanura. Iyi piano ntabwo ndi recording, just for fun. Ntabwo ari beat iri official. Oh. Acoustic guitar. Right now we are looking for drums, afro beat sample. Yeah, I'm tired nayibabwiye ntabwo byoroshye. Reka nongere mbasuhuze nizera ko mumeze bien sana. My name is Jimmy Pro. I'm in the house. I'm in Level 9 Records. So meze nk'umuntu unaniwe birashoboka, ariko numva hari akantu ndimo nshaka gukora nk'umuntu unaniwe ariko nkagakora tu. So this is my beat. I'm tired. Ntabwo nzi ukuntu byagenze uyu munsi. Menya session zari zikaze, ariko I think I can do something. Let me try. Reka tugerageze aka kantu twumve niba hari umusaruro wa kavamo. Hari umwe ngo niba wananiwe kuki ntataha. Yes, ndashaka gutaha, but ntabwo nataha gutya cyenyeje, as I told you. So reka turebe dufite iki right now. Okay, dufite piano. Let me set the tempo on 90. Ndimo nshaka gukora akantu k'aka afrobeat. Katugerageze twumve.
mu gukora beat nari babwiye umuntu ahera aho ashaka. You can either start by playing some keys cyangwa se ugatangira kuri drums, ariko for me I want to start by keys first, noneho nyuma nkashyiramo drums kugira ngo mbone iyo groove, then I can add other stuff, ariko keys na drums kuri njye nizo zimpa basic right cyangwa se basic way yo gukora my beat. Right now we are looking for drums, Afrobeat sample, Afrobeat drums. One, two, three, four. Yeah, I'm tired nabibabwiye ntabwo byoroshye. Murabyumva deja ubu beat ni nkaho isa n'iyarangiye, ariko ntabwo irarangira. Tegereza turebe utundi tuntu tugiye kongeramo. Ababizi cyangwa se abanzi nikunda utuntu tu sounding more live kurusha utundi twose.
jamming na bassline. One, two, three, go, hey. Oh. Biba bihagije. Then you look this and dushake akantu kameze gasosi harimo utuntu tw'uturungo turyoshye cyane. Twumve ko hari ikivamo hano. Amashini nayo irananiwe. Ntabwo bizoroha. Guys, reka njye na mashini dufata aka break gatoya, ubundi turagaruka noneho dufite icyo bita vibes za dance. Don't forget to subscribe.
Yes, and now we are back with some fresh air. Ha. Hari abantu mbajije ngo ko ndi kuvuga indimi nyinshi, tugomba kuzivuga kugira ngo n'abatumva ikinyarwanda bagerageza kumva icyo turi kuvuga. So kubigisha cyangwa kugira utari ko tugomba no kuziga. Yes, ndi kwiga indimi, maze iminsi niga ibicurangisho bitandukanye, so ndi kwiga n'indimi. Okay. So turagarutse rero, dufite iki right now? Ubu ngubu dufite icyambere, dufite guitar, amp guitar cyangwa se ample guitar. Ni utu vest twiza cyane ukuntu gasoundinga. Nka acoustic guitar, real acoustic guitar. Akandi kakabiri dufite ni iki? Ni arcade. Iyo sinzi ko nayisobanura. Oh. Yo. Fresh. Dufite nanone iki kintu, dufite piano. Iyi piano rero sinzi icyo ndi buyikoreshe, gusa nuko ndayikunda. Like sinzi turaza kumenya ko ibyayo neza. Dufite na lead ni ya Korg M1. Urumva ko indirimbo twayirangiza, ariko sindi bushyiremo akajagari kenshi, ngiye kureba just utuntu dukeya tw'ingenzi. Okay, reka dore kuri amp guitar, reka dore kuri real acoustic guitar. Ubwo biragenda bitera. Yes, nawe twayitwaza gutya, it's fine. Now this time for arcade. Utuntu duke gusa turi bushyiremo tuba turyoshye.
guys, I am doing this just for fun. Ntabwo ari beat iri official, ariko na official mu tushatse nayiguha just for fun kugira ngo numve ko meze fresh, ngere mu rugo meze neza mu mutwe. Reka tujamingemo naga piano gake naka lead, ubundi that will be over. Okay, before I continue, just know that the piano ntabwo ndi recording. The piano will not be recorded, just is for improvisation and ikindi. Let's do the leads also. We want to solve that. Guys, thank you so much kuba mwabanye nanjye muri aka gahe gatoya k'umunaniro ariko kavuyemo akabiti ka bien. So ya muri comment niba wumva akabiti ugashaka turi ukuntu tuvugana nkagusunikire niba kandi agakunze none ndaza ku uploadinga after kugira ngo
ushaka kujya urukumva uzajya ubasangaho. So yari Jimmy Pro muri Level 9 Records, turi kumwe ni aho butaha.